Anyang aki din! Dilben, anak ko, matayaksan. Anyakot ni nanang ganaya. Saan ka pa yamatay? Ay, mariknak nga rudan na matayakaon. Ipospon mo pa lang ti panakatay mo, ta mapanak agpalingkay. Anya ti kayat mo agatanga kasi daam. Mapan ka makitsinda. Iso nga ron dadamdamagak no niya ti kayat mo asidaan. Jay ko makarne ti baka, anak ko. Karne pa lang ti kayat mo, kat marigatan ka lang arudan nga ngalngal. Kat ang remat. Mapanak manin mangayon di tapantay. Ay, usam ka din. Tadandani akon matay. Ala, inakarudan. Niblip-lipatan dya basket. Nakasabit di ta kusina. Awan pa'y gumatang kadagiti lakok mo. Nagtumal nga ron itamare. Ay, awan pa'y buena mano. Imbag akan ka, tawan anak mo abibiyagam. Siyak nga'y, problema manan ti balaw na nagiti anak ko amapan ag-eskwela inton bigat. Mamano na ti lakong nga bukadaw. 50 ti may sa kilo, manong. Naatapay mo. Mapinagnina. Ay, unay meten. Di met pidil-pidilin. Tamalulaw. Awan ton ti gumatang. Rik-rik na nga road no naloom. Naluom daytan. Mabalinon akanon. Nagnina mo. Anyamat dayto yan nga aggatang. Kalpasan na pinidil-pidil na pimanaw. Ay, saan kan nga agsubsublay? Makamalas ka mat. Ay na, orela ti malyaw, idinangag na ti imbagam. Ay, makaparurod. Nalulon dagito'y lakok nga abukado. Saan dan agatangan? Dilpen, naluto ka din, jay si Daan. Saan pa'y nanang? Dandanin. Ay, nagbayag matan na maagar. Mabisina kaon. Mangan ka pa'y lang, di ta ginatang kong abukado. Anya, mat dayto'y ginatang mo nga abokado. Ay, apay ayan nanang. Inigas mat. Kita amaw. Ay, wal. Nagmayat girwar na. Inigas mo't gayam ti unag na. Ay, dim amaw ti agpalingkay. No napigsaak pa ikuma. Siya ko ti agpalingkay. Ijayak lako man imo nang aglaklakaw, agimatang. Mayat siguro gilako ng abukado. Agawitan mare, awag mo lang gumatangan. Ay, anya pa'y ngay. Mabanog talang agtugtugaw dito nga wamag gumatang. Ilakutan tumanan na inton bigat. Hey, malas mat dadya lalaki nga imay nang pidil-pidil ka dagito'y lakok nga abukado. Apay mo tanak ko nam dayta. Pulos mat nga wan imay gimatang. Ay, agsublin to lang dadya lalaki. Jak ipalubos asagidan na dagiti lakok. Sika talaga Marta. Mairo pa am nga rod. May rupa tadakkel ti siding na timid na. Nasaya at ano mairo pa am? No saan ko maatim malyaw, jak ko mamay rupaan. Hindi nasaya at nga rod atim malyaw. Wala, tanangag na gayam timbaga. Dilpen! Apay ayan nanang. Tunga tirabi, mangririing ka. Ay, matayaksan, Dilpen. Matay ka manan. Namin anon nga imbagam dayta. Barikdak nga urayan nak ni tatang mo ijay langit. Mabisin ka lang manan. Kastamot no mabisin ka. Aya, Anya ti kayat mo aya?
Ay, jay karne ti baka, naanger nga tan. Kunakun kat, mabisin ka manan. Ala, mabit lang tayo nakitaan no naangeran. Kaya't ko ti agdigaw, baraw. Naibus mo madati sa nga malukong adigo na nang. Naimas gayam jay digo ti karnit baka. Pimigsakan. Makapapigsa day tadigo. Anya ti panagrik na ngay. Naawan metan jay panagriknak amat matayak. Kunak ngarudkin ka abisin mo laday ta. Dilpen, bakit akon? Kaano kaaya ang mga asawa? Dahil tamanan ti damdamagam. Kaya't ko pa'y makita dya asawa, sakbay matayak. Awan nga ron ti makita ka babae, mabalin kong asawaan. Napili kan samot nga main. Tinay bagbagayo manan. No matayak nga awan pa'y asawam. Asino nga iti kadwam dito'y balay. Ang laklakay kalataka day nakasta. Nay, saan mo tan aprutas day talakong, Mari Marta? Ay, natengmet ita. Naperdi nga min dagiti lakok aprutas. Ay, nagsayangan. Nang runa adya abokado a pinidil-pidil day dya alalaki idi na minsan. Nalungtot da si ka. Narigat gayam no mapidil-pidil iti lalaki ti abukado niya. Malungtot sila. Good one. Barang malako amin dagito'y lakok anateng ita. Ne, ada ka di lakom nga utong. Wen, uray nangina, ingkidamak at igimatang, taadaw ti agdamdamag. Tay kunada nga ruden, naimas tinateng no nangina. Kitisua. Mala, aglako akpay. Ay, dito, uy utong, gumatang kayon. Kapuros da ita, nasamit. Tapno saan ka manan ngagkapsot, mapanak manan agpalingkay. Ay, Juan, tanay, kaslamang mangag ko nga ay ayabanak ni tatang mawi langit. Di mo dangdangganan, ano kasta nanang? Eh, no maminsan nga man, kaslapay payapayan na. Di mo ba't pampansinan, No nga'y kalbitan na kaon, anyagay ti aramidag. Ni naganaya. Mapasamak ayamot na ita. Sige, inako nagpalingkay. Amaw, tigatagan na si daan. Imbagam mo tayo, napakbad ti kayat mau. Pakbat nga ano ti utong ken kamatis na ti kayat kaw. Mari Marta, pangaasim ta di mo ilaklako day ta nabati nga utong alakom tagatangak day ta. Nagbiling agpay so day ti utong alakok ita. Kunak tumad kan ka, naimas no nangina. Sagmamano rin na utong mau. Sika? Anya asyak? Sika dyan ang pidil-pidil itilakok ng abokado ide. Basol ko day jay? Wala, tanalungtot amin dagiti abokado. Anya ko matibibiyang ka. Day ta utong mo ti damdamagak no sagmamanaw. Saan ko nga ilakokin ka dayta? Naka-reserve ko na, kumare. Wan, dayta tipod now, naka-reserve. Gatangak batan Naka-reserve nga raw. Nagpintas ka pa'y. Di mo kit din kayat nga ilako ka niya. Anya? Nag-cute man na kita dimples mo. Dimples? Nene, awan mo tiyang mukha dimples ko
Ay, pimple siguro, ti kahit nasawan. Aywan gayam, pimples. Ah, adakyot aya pimples. Cute nga ro, di ti panagkitak. Maibagay, di tarupa. Ne, sa balin samutan ti mapaspasama ka. Agin inaram kayong samutan. Ited mo ba namin kanyak jay utog? Tayso ti kayat ko asidaan ita. Naita na nang. Uray nakangin-ngina, inkarigata ka ginatang parakin ka. Wala, tapno na pigsa aklata ka na yawn. Katwa na, isa kaadwam ti mangan. Kaya't ko ti pumigsa, tapno mauray ko pa iti panagkasarmaw. Naita ka man. Awan to pa GF ko, kasarada ko saan. Kitanya ngay ti papananda, no saan akasar. Sige, mapan kunto man sumlian jay aglaklako itinatang kan pruta si Jipalingkay. Tamaki am-ammo akman kan kuana. Pasensya kan Jak meten na reserba ja utong nga paraken ka. Mas daawak man kan ka. Apa nga inla ko miti da lalaki? Wan nga rod, wapay met Manulaang mo ti pinaggatang na. Inted mo adagos idimbaga na abagay mo dagita pimples mo. Ano ak matangag payso ide? Kat, amangan mat isun ti soulmate mo. Jak to pay amam mo tinagan na. Kan sanak mat nga amam mo. Kat barang nagsublimanan kat makiam-am mo kan ka. Tilpen, anak ko. Kaano ka man na mapanmakitsenda? Anya man ang tipagatang mo na nang. Makapangpanganak nga ron iti saba. Saba? Anya saba? Diyay nalooma. Diyay mabalin ko maakanan. Inton bigat pa lang ang mapanak agpalingkay. Ay na. Marigatan ak manen nga umangas. Dahinta ka man ako nakon. Agdrama ka man ang nanang. Sa balaeng mat, di nakpay may gatangan. Ala na, papan ako ni gatangan. Daytoy lakatan, 60 di may sa kilo. Daytoy matlatundan nga ati dog, 50 ti may sa kilo. Ay kat jati dugan at igatangag. Naloom nga tan. Aywan, naloom dayta, uray kitaam, oh. Jak kayatin na pidilan. Tamangan no agungat kan tumanan. Basta gatangam lakit di manong... Delpin, tinagan ka. Baro akpay. Ay, martamat tinagan ko. Balasang akpay mat. Nay, nagmayatan. Agpadata single. Ay, wan nga rod. Mabalin ka deti. Mapanagpasari di balayaw inton Rabi Marta. Ay, adalatakin ka Sa dinaw ti balayaw. Ijay tuktok ti bantay. Kabailam ka deti umuli. Ay katwa na. Day talagayam. Parakin ka. Ulyag uray kangatwan abantay. Apay, anya ti tangtangadam, anak ko. Day tangarot bantay. Taapay.
At dagayang balasang agnanaod dita. Balasang, nakaamamwam, At na amok a balasang nanang. nagngatumutan di tayanda. Anusak apasyar nanang. Kaya't mo asawan, mga sawa kan anak ko. Kaya't mao nanang. Ay katuan na. Hindi pa'y kumaa. Inuray mo pa'y laan asurok ako arintam. Mala, ingkan umulay di tabantay. Gumatang kayo matanay tilakok. Labsa-labsan nyo matlatan. Dumagas kayo kat gumatang kayo. Gumatang kami man iti sibuyas kan bawang alakom. Marta? Abay kita ka lang. Kan, adamat ka duwam. Ay, iso ni Dilpen. Malagip mo? Katuan, isunsama din ang pidil-pidil itilakong nga abukado ide. Agkasar kami. Anya? Ang bitmot na? Saan minapabayagan ta nataengan kami? Iso nga umay kami gumatang iti Ricardo para inton agkasar kami. Ah, talagang agkasar kayon. Nalaing kami namang pidil-pidil ni Dilpen. Ti kaya't nasawan, nalaing nga agarem. Ay, kat isumat. Anya lakit din, ala. Sige, libre day ta sibuyas kan bawang agatangan nyo kuma. Ay, wan tamaysakan to aninang May. Ala, congrats nga rod, iti panagkasaryo. Marta, kang Delpen. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nya ko ng paray. Mapantayo agrelax. Sintom malam. Wan ko mapare, makaumay ka. Ay, kawan na. Abay, gidi na sa angay, oh. Amangan kit di mat nagungat ni bakit mo. Sige, gidi mo, paray. Amumlata mo, ni bagag ko ti style ko no mapanak iti pag-iinuman. Amuklat at limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man ta mapantayon ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapantayo. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mat pare. Amang ano da makangeg, nari ka to. Puno timbaga. Wan pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa kan napintas. Ay na, sika talaga, paray. Day tansamit, hindi sa kimaw, asaan na may kap. Ang laki, day. Mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare. Ay, kagawin na paray. Nagpakada ako, tamnoan muna. Kun saan na ngor-urayan inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gungat ni bakit mo, no kasta nagpakada ka kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta amok ti limitasyon ko ako na. Kun kang runaan na. No inom lang. Awan na yun na checks, kas kadaan niya dita. Sa bagay mat kat diya. Kitsi ka ngay paray. Nagpakada ka maakan ni baka mo nga may. Oo, makapakpakada mo. Uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Amang ano mo nga min ni baka mo ti style mo. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo mga min ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan apare. Iso mo lang kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong
Naimbag ta nakaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho mi. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. Wan Gayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak, single ka no? Anya? Ay ka, iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sige, di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jin itay ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa'y. Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na ti balasang. Ako rusunada. Nasagambay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kaslasan tabat nga kumpare nga. Saan ang balay? Tasang kwa sinumbatan. Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya bagak nga dasawa may. Iligado kan. Ang mga nadadala nga kurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na matang. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapailaang si Kabursyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo pailaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa. Ay, Diyos mio marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang nga agyamanak tan nakariing di asawak amam martag. Uray awan Borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pailaang tiar aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakiinumam. Anya mang sapol iti pakiinuman ngay bagbagam mat. No kayat ko ti uminom aklata, ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang, tinakagdigos. Intun madamdama, inak man uminuman, nung day tati kunam. Anya lakit din, luday. Ne, kaririing mo pala ang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Borsyo iti kinaadda bulilikong na namaminsan. Ha? Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala nga nalagip ko kay idirabe ay. Ana ibagan di Borosyaw. Iyay bar. Ana pa namin naginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada nga minti balasang. Ako rusunada na iyay bar. Ana pa namay. Salsalod-sudan iyay balasang. No, dasawa na. Kuna namutin na baro ka na. Naglukon. Iyay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo. Iti da iyay lalakay. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na iyay balasang. Ay, into lang at talaga ni Borsyo ti kinababaero na. Kita ama, ang mga nukundi katawa kamot kan kwa na, ngam isumot lang ti aramidam. Ha? Ay, agan-anad ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ure sa dino aparte papanak. Kin ure aglaos ti balasang kang babakla dita. Jaksang wine. Pagkanano na kita ay. Kaslapod no. Maamwakla nga damot aramidam akas iti aramidam ni Borsyo. Pagtalawan ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakit?
masaya at nagranata mutlaan kumare. Tapay kumare, ada ka di bagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak dayto kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kun guraam. Si kakit dimat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panangibagam. Mariluding, bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak, nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbagaam laang. Ti awanan bain a lalaki. Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta. Oray ni pare gando kat na ibaga na laang. Anya? Tunggal mapan itibar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Apa? Imbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manen paboritom abar apagin inuman, napan mo manen imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka de? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo laang day tangaramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman? Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong arungay. Nasken na mapantayo Sigurado manen nga may kanda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, abakay. Ipasyarta mo lang, dagiti ubay. Tanay, iti kinabayag na ijabraw. Nabayag asaan na anak kita, dagiti anak ta. Wan, iso sapa tayo mapan inton bigat. Wanggayang, awi sumani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dalang ijabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaiso niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadun sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Kat agawit tayo lata. Anakan. Papayasaan mo nga inyam amo kanyak dahito kumaren. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle, kumare. Hello, manong anatar. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamit tayo nakasarsarita. Ada ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Mano maten atawon tinapalabas manipod na baluak. Natayon ti asawak, manong. Natayon kunaktumay.
man, Ludeng. Nagawid ka na bartag. O kisti sabam. Kat, anya ko man nabarte ka nagawid. Ukis ti sabamat Anya, Apay, si lang, ayate muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. anya. Bitin kit di at inainom ko di birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti ara ka. Ay, agtal na ka man, Ludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lag ni Jay napanan mi ita. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika. Gwapo ko naktumal. Nabartag ka lang, Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay paya pa awit tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alaplap dam tagkatawa. Dahil man ngamin ako mare. Tapay ni kumaray. Idi na bartag. Ni, ibagbaga na mo awan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka no. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na single ka na. Gumno ni baka na mo, ibaga na mo abalaw. Ay niya lagi day. Makapakatawa da nga gasawa. Ay paimanta nga wag to man ni pare Borosyaw. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga gasawa. Sumungsungadak pa lang, ilaylayat mo mutan tiyang katawa paray. Ikatawa ki din nakastay. Anya? Mga mga milibaga mo paray. Ah, tapay ni Ludeng paray. Hindi namin sa inawis ni baka ko ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga ron, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ano tayo asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw.Ag-aasam maparay. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paybit paray. Rugyan yun, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim kan ka, Borosyo? Ketwine. Apay, anya aga po mapan mo ibagbaga ijayan ti paskan, nga awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no sika ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka din ang ngeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borosyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo? Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borosyaw. Ay, niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Aywan gayam, hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mat bakit? Apay ka ni? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, ngam aging ga ita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayong ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, matinton bigat, bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat, sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kan sapatos tamot na. Ay, katuwa na bakit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayong tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jaabanda lakay. Ijay, Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. ay katala Mapantay ijay, ta picturean ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse kan buhok mo, ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita ko man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga daw mare. Ah? Ah, ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance ija na panan niyo. Kunaklakit din no ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis ija nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan namin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Ay, si kakit ni mat mare. Anya kaninlay tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na itatap ni ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na iti abanag. May anak iti tao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit di. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, mare. Ha? Ti kati impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din o kasta, mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook.
Siguro, ibain na kanila kay Mau. Unong, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Sa anak ka nung ay ayatan. Iso nga sa anak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din na di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ang mati ko nam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi pos mo't akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adda iti dadoma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo't adag iti kinasweet na kin ni bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Yung laki iti. Una yan ni Rita, talaga mat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga ron kanyak asa anak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa sa anak kanu ang maipost iti Facebook. Kani baga naman na dahita kanyak, nako na pa nga umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga bagbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matlagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampante na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ano ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapol nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna a perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa. Dress dahi tayo parakin ka. Ha? Nalabsak dahi tayo naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Kumare, sikamat gahayam. Anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay kitwen Mano ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipos ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada ngamin ginatang nila kay ko address. Nagpintas siga. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipopos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay pagkasawa, mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kaya ti tabas tadilam Salbag ka?
Mari, kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga amangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kitwagas na laang, tapno may limad na, ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal, iti kinasweet mi nga agasawa. Ay na Mare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnumat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mangibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Sino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda, saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka! Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayan ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Ang mga no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti pananggit-kitam kanyak si Kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay mo ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, Mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo. Agtungpal kahit ibagbagak. No kahit mamakita, ken maamam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid intin rabi, ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kanag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay da Anton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanto na. Manganta, apa man na sumangpetak. Win ka dila kay. Di ka madanagan, tanda man gift ko ken ka no sumangpetak. Kunam day ta ah. Namnamaag day ta lakay. Wen, amumutan. Santo Apollo sagbaliw ti kinasweet ko ken ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ah. Tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y ah. Tanako na na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kuna kun ken. Anya? Mapantay ije ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka diti
nakitam kanyak. Di ka pala nga ibagaitan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang ti panangawis ko king ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan nintun madamdama. Naparte ka kun, honey. Wan nga ron. Makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, maawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam daytoy ang lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umuna ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun ang balo. Nabayag ka nun anatay ti asawa na. Anya? O ano? Agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamata na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ibagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastao na ya panang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampod no matgayam ti pagbaga dagiti tattao kada chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laan? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamatikan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kastao na nga pampanakal mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang manya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya at irog. Isumat lagayam makastaunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na tidul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay magana pa gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta nga imbagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kina chickboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.